Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kita semua sihat dan dirahmati Allah selalu. Amin ya Rabbil Alamin. Hari ini ialah 1 April 2026. Panik berada di Alabasta, Alabama, Amerika Syarikat. Panik nak pergi ke bisnis untuk beli barang supermarket. Tak jauh daripada rumah di Alabasta. Alhamdulillah. Ni tree strawberry ni. 3 kotak 10 kan. Ni 3 kotak 10. Sebenarnya Panik ingin hendak mencari buah betik yang biasanya ada dijual di supermarket di public ini. Ini green berry, blueberries. Mana tempatnya? Buah betik. Hi. Hi, good. Yes, ma'am. Uh, This would be where they would be, but we've not been able to get it in. And even when we were getting it in, it was coming in kind of bad. It had these spots on it, so maybe that's why they stopped sending it to us. I'm sorry about that. Thank you, yo. Thank you. Yes, ma'am. Oh. Memang sedap. Lidah buaya ada. Sampai di sini kita diharap anda mendapat sedikit manfaat daripada kandungan yang telah dikongsikan. Mohon berbanyak maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.